Dia mentang alit nasi skiting road. Mau ipa devisi ada dia kuat hit Michelin road 5 lah luar dia gitu kan. Benar bilang. Oi bro. Tanya. Dah. Oh abis. Mobil chain, air filter chain, mobil filter chain. Kani kata kaku lainar. Arre भाई बुलेट राजा है हम भाई. आई तक कुलाइनर का भाई ऐसा बन हैंडल इसलिए तो चाबी निकालने से भी अभी जाम हो गया ngalit lah kali stage po renjak hello oi ini di Kong Rebecca the cake shop ngan cuba biang tu so hemat hanya taka bulat kadur juga rap sana dur domi kendial banyak bulat katu mah ngalit nak sah kiwi kampanไปติดๆ cocktail ini ini ikannya. Oke. Di petang ada hak ni kat parking Dreamland mentah bo New Hub lah sudah teng previous videos kita ngah. Di petang alit nasi skiting road ngali sim ya kani kaku lainar pelai up yang ah apa skiting road barang pasna di mentah ni Hub bunkam sang kali on hub hub ni de pek lama ni sekali ke parking ni kat ni jingbon gini ki parking ni and plus ke blok DC Saturday de haban order rapido de mentah kalau nak jing order rider na rapido menurut kadilai pu artingka book bike kadang wat rider ke rapido tinggi itu kena hub malik oh malik Malik ni salak sistem kamai salak si benai kamai kada salah ke ke pensiler ni memang ben bu ka parking mentah ha Kamai meh. Kamai ya oh selam lihat taraf video cancel lo kerain kabian ada kejat kamu nak sengat Memi situ pula tak kenal. Hat men lihat kejat ni arah helmet di mentang apa yang PV saban lengah skating road yang kebanyak kejat di kadang jengai ni sakumba san spa minta area itu kini kedukan ke basna itu ke kulainar ke dan untuk apa mar persa itu ke Royal Enfield showroom dia pasuk ni skating road mentang kejat nak sot haj at on ngamut tatrai ngan sat haj hai kejat sini tambah kita berokah jadi tang ki jingmut jimperkan di wala melin plat bentuk sementara poi hajan jung ni dukan jung itu banti di lajan poi atam ibri ki pe dia dah nga betul betul di dang long ang kale tu salah cat koi hang ni kedukan jung di Continental basi sudah tayar mga cepat le kini ki Michelin Road 5 and on. Hey bro, people are still looking at me weird. Bro, how are you? Okay. So actually I was just trying to ask you that remember last time I came to switch the Africa Twins tire? Yeah. I'll come again someday next week. Okay, sure. Okay. What about these Road 5s nowadays? So we're in stock now. Okay, most of my friends are asking how much is the selling price now? 18K. Okay, so what's the last price? 18K like for you guys fitting and all from my side. 18K along with fitting and all. Okay. Devisi ada dia kuat hit Michelin Road 5 lah luar dia gitu kan. Tak ada stok mentah. Kini Michelin Road 5 di Siawan yang ni mah Continental. Kini just after car parlor no that one. Okay then. Okay. I'm picking up the Royal Enfield from there. Okay. Thank you. Okay, so I'm dua kini ki tayar juga Michelin sila apa in stock mentah ada dia kuat. Holla at this guy bro. Oh भैया कैसा? Yang được semua upgrade. Faltu lah just skating road. Very smelly. The bros and hosts sila apa yang ni apa.
almost akan ke garage tu guys. Benar bilang. Dah kali ini nah. Asal kali ini. Nah, suat sempatnya lah. Wah, tunjuk. Nah. Oi, bro. Tanya. Dah. Ngaruh biang ni macam jarang ni lah. Wah, jalan dah sedikit. Okey, dah. Wah. Yeah, so much love for me. So, this is the bike. Apa tu yang ना? Oh भाई, अबिद कहाँ? अंदर में? ओ अबिद, आपका बाइक लेने के लिए आया? मैंने वो तो खुद बोला ना क्या क्या करेगा? क्या क्या किया आप बाइक को? मोबिल चेन, एयर फिल्टर चेन, मोबिल फिल्टर चेन। और वो जो ये जो हेडलाइट का स्विच बना दिया, वो बहुत गड़बड़ करता है तो देखो तो एक बार टंकी फ्लश कर लिया ना? Itu yang lisum sabi bentar saya tak baik kata headlight. Saya kena kata aku lain nar. Dan jingthut menang ini gisi ai, kalau lang omah tangki ai. And kita nak tu kan ni service i bahable te mentang aswan sim ini ke baik. Mat mentang kasi nganya bida kan ni ke baik baru sisi adu takut kasi ke jonga. A few moments later. Bentar kata kebaik kalau adap. Oh ya nang haban phone ru ha kapor badang jinjar. Oi. Ha hallmark just after glory si gitu. And then Likyu by Sejrang and Keliki toy section. Thank you ha. Thank you ha. Dia wat soi ai dus namar ba hang tu mantan pang phone perlok jonga keli pang kapibi di gift shop se happy te hoj. Kani kata ka kulainar te ladap snai kani mobile and then gi kiki buan ha ki major service ba adap kani kamta me kani ka tangki baka lang mana kani namar ba jaw ne kini ki nuni u jingpli jingkhang sabi te ke ai ka bang hable bantang hable shop petrol pump direct namar ba yo laba lut petrol. अरे भाई बुलर राजा है हम भाई. Tapi dah sini namar bang haban lej renjak pada suah bang lej renjak haban call suah kita gibru arngut haban lej ITR simtiar lej ITR dia dosa का पेट्रोल डाल लिया और क्या करेगा इसको थोड़ा थोड़ा से एक्सेलरेट करना है kabumut ka petrol ni kadantang ars pa tingkah katar kilapan khoi bat carburetor de mut kala duna susu ya ka ars pa tingkah ka petrol ha ni ka tangki menda tinggal ban accelerate tok tok yo ka bam til sibun इधर से पेट्रोल डालेगा म जिगिसा ni ka baik kam dere ka jonga ke de jong bos jonga te bam laj mentang kasi menit wan chimi lawan pencemanga te ayo punya share video dengan berfisia देख तो 1000 होने से ढालो 1000 होने से oh my god didn't clean this section bas भैया इसको प्रेस कर लीजिए तो हम चाबी बंद करेगा हाँ नीचे में प्रेस कर लीजिए हाँ और अरे ओ जाम हो गया यार रुक हम साइड में करेगा हाँ आई तक कुलाइनर का भाई ऐसा बन हैंडल oh my god it's freaking hard bro पूरा सभी में तेल लगा दे सभी निकाल इसलिए तो चाबी निकालने से भी अभी जाम हो गया नहीं होता है लेकिन हम मेरा बाइक नहीं है ना बस हो गया थैंक यू हाँ ओ पैसा नहीं दिया ना ये लीजिए थैंक यू सो मच हाँ
Mi kas app. Tengah ya lah kaya kat nang ring ke phone. Okay, te iti kong im sim lapik ke phone ngalet la kalet stage po. Renja. Somewhere renja ngan sekol biang i nomor bangan. Yang kale sini rutan. I can start dreaming but it never end. Ngalas ngotaj mentakas ngite mo. Te dua uni GoPro jangaru duna bateri mo ngamtip undap na hadu dukut nega video pada rai. If possible ngan sile kat bangala aban compromise ya kan nega video na banta jong PC aprok hoj. Te ya ipe ja kan nega video. Kadi saka left hand side ne right hand side ne de bangau kiu nang ne na. Right hand side. Matrai lawan de kayaknya ya trai ya. Ngan video call film apa mah? Kede-kede ya? Kede ya? Tini TV jaka mantan ni TV kong ada banon ai bat ban sim katiar jing jaka ik baja nadukan jungi kia bakla. Hello oi ini di kong en. Oh ngafun nang ni na polis bazar te menen biya bakla ta katiar ram. Amu ngadan ni renja manta banon ai kan ni katiar jong fi. Ha umpling. Kejingking umpling ha. Hai. Rebecca the cake shop ngan cubu bihang tu. Okay. Oh sebelum ni cake kini baik nar. So ini kong yang ba ngah boleh umpling untuk jingking umpling just ahead of Umpling Bridge a little bit yongda, and to your right hand side you will see Rebecca the cake shop. So haban deliver ni katiar hang tahi. Te haban cu kami abom lihat nang ni namar ba lakam kerki kendiat mengaru. Iya. Oh Jinsko Hercules, Jinsko He-Man, Jinsko so hemat hanya taka bulat. Kadur juga Arab, nadur domi kendiat banyak bulat. Lah melin men penhap giar kan tu, wat sui ai ma. Rebecca the cake shop, where are you? I think this is the building. This is the only building now, na? Rebecca the cake shop. Where's Rebecca the cake shop? Beauty parlor. Ground floor mo yang? Oh, this one. Kong ini oh ini kong and mo, ini kong and yang penbuk kan ni katiar hang ni ta. Katu mah. Mau aku beli sibun. Te kata kakam jonga ban sim ye kini kabai. Bangun ai kini kitiar ru kaladap te ke ke basa kalau ngalit no siang ngalong ngalit no sa kiwi kam ban ikam kijam ti paralong kam nang ni ladap pe ti cocktail ini mi ini ikan ha. Okey te kam nang ni kaladap mentang aculai kadan kawai sakawai kabi keri kibangi abu cepo nang ra ti sen ngadan chane tengan rung senang tai te ada kata kam ta si te kabar kam long khala na ka ordinary kam pre subyang ba kasuk no kani kasngi ka wi kaliang ba ngalaju trading as a delivery associate te ngayo ban use ka experience mo te ko pai committee kong mantan ruam isbatai TV kong syong ba ka de hajan kata-kata kay mo tam ta ha te long according to the experience ko bang isi ya use sa kajingwo jing perkhat por barang delivery tingiyo ban penan kam te ngalap ya to kayen nakapasok wala kayen kamdan house number bar kamdan ka house name rumah ma kidan kini ki yang menta ki ai ki
flower cottage, sunflower cottage and all ai jadi mantang kum gitu ru dang sok manlap teh pada using your experience ka pensuk. Then another thing kani ka dukan jung iti wei kong rumah hang tu te isyong ti wei kong supatai nga ban le hang ta le kam ta te it made it simpler kan mah ban le kam ta namar baladan experience rupa. Otherwise yang akan mga first time mga delivery mga ngayo tiar try tang kumba khat prane arpau e gumta hi te ngali delivery sa nang thamai tap tiaru tap lumare e gum tu penbet lumare e gum tu dapoi sepo nang thamai ka jaka bala da wan ra wan biang san sien ru sien te so sorry te wan biang san sien ru sien ye long kataru tang prar pau tuli tiar dap haduhan ru baje nyo baje men met te long ngam sakama so te kum tu mantan nang le ke eru kam tap kani ka kam liwat breu liwat jaka e kum tu kam e sure that day si sai eru lang la nang te ban klinik breu ru ka balong kum nu ka jaka mara e kum nu ya e la nang man kli te anyways te ka baik la dap te kum ta hi te kublish bol ba filapet ni ka video ka jonga te kani ka baik jonga manta kasi te kulainar jonga manta kasi boro si nyar kani ka kulainar te kublish bun apa ini ke video te ingin sia syampat as always kublish bun te signing off cocktail rides ngisi kenduk ngin sia syampat ya visia ha kawai ka video peace out bulat raja.